ukhetha ukuzibulala noma ukwenza imali. Imali baba, oh imali baba, mina ngakhetha imali. Oh imali baba. Ibuhlungu lento evelela uNdlunkulu, untombazane lo ombona esithumbeni sakho olokhu eqande njalo noma indaba esethi iyadlula cha iphinde ibuye iqale phansi. Ngiqale ngikubingelele ngikwamukelele channel yaMaSweti Mina Production. Mangabe uqala ukufika cela lenze isiqiniseko sokuthi ucofa subscribe maqhuba le video ushaye like bese uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Kanti kwethu untombazane lo ombona esithumbeni sakho osasemusha omuhle nje igama lakhe uNdlunkulu odume kakhulu ko TikTok kanye nako Facebook ngokuba-ke libhinca noma-ke ngokuthanda lo mculo wethu wesintu, umculo kamaskandi. Intombazane-ke le ehlale-ke ibonakalela ijabule ingaxabene namuntu kuphela nje uyithola-ke iyiculela hlampe-ke iy'ngoma kamaskandi noma-ke isinela noma-ke izenzela nje amavidiyo. Kwesinye isikhathi-ke igqoke o-Brentwood njengoba-ke ubona esithombeni sakho. Emavikini-ke aphelile untombazana-ke lo uke waba-ke neshwa noma-ke uke waba-ke neshobolo kutrenda ividiyo yakhe engenhle kahle, ividiyo-ke leyana ewumkhuba. Kuleya video-ke usuke-ke ebonakala-ke uNdlunkulu ebhizi-ke yedwa engathi-ke uyayitika noma-ke uyazenelisa ngomkhuba eyedwa endlini-ke la asuke-ke ekhona. Kepha-ke kuleya video mangabe uzothi-ke uyayinothisa isuke-ke imizuzu nje emfishane noma-ke isuke ingaphansi kuka-1 minute, ingama-seconds amancanyana nje. Le video-ke yatrenda kakhulu ey'nkundleni zokuxhumana yaze yafika-ke nakuye. Uthe uma ngabe-ke seyibona-ke kodwa akangaba-ke novalo noma-ke akakakhombisa ukukhathazeka. Wakhala nje ngokuthi-ke isiyatrenda kodwa-ke akakhombisanga hlampe-ke ukuhlukumezeka okukhulu enhlizweni ngokutrenda-ke kwevidiyo efana naleya. Abantu abaningi-ke bahlekisa-ke ngaye, abanye-ke bembiza-ke ngo-DJ namanye-ke amagama amaningi kodwa-ke yena akakhombisanga ukuthintwa-ke lezo nkulumo. Kodwa-ke manje usephinde kwavelelwa-ke ishobolo le video-ke isivela-ke manje sengathi iphelele njengoba-ke njengamanje le esiyitrenda manje isiyimizuzu emihlanu noma-ke ingaphezu kuka-5 minutes. Ivela-ke le video ekuqaleni kwayo ukuthi-ke kuqala kanjani iziyofika-ke ekugcineni ezenelisa eyedwa-ke endlini. Kule video-ke usuke-ke ebonakala-ke engathi-ke usuke ehleli yedwa kudlala-ke ingoma noma-ke kudlala-ke umsakazo engathi-ke Ukhozi FM ebhizi-ke laphana-ke esitikatika ezenelisa eyedwa. Ukubuya-ke kwale video ibuya-ke isiyinde kangaka kumhlukumeze kakhulu ngoba-ke kulokhu uhlulekile impela ukuzibamba. Ubonakala esephosta amavidiyo angamahle kahle, amavidiyo-ke o-rest in peace awabhalela-ke yena, amavidiyo akhuluma-ke ngokuzibulala kodwa-ke uthi-ke akasoze ayenza into efana naleyo. Kodwa-ke noma kunjalo ubeke esithatha isinqumo sokuthi uzokwathi khumu ey'nkundleni zokuxhumana ikakhulukazi ku-Facebook ezama ukulungisa-ke yona le nkinga esimvelele. Kukhona konke-ke lokho okwenzakele ubengakaze amveze noma ubengakaze asho ukuthi-ke ingabe ubani lo owenza-ke into efana nale, ngabe ubani lo akamsendela le video yena-ke oseyifaka ey'nkundleni zokuxhumana noma-ke ngabe ubani lo owathola-ke le video wabeke seyifaka ey'nkundleni zokuxhumana. Abantu-ke bathi-ke uma ngabe impilo ikunikeza ulamula uthathe lowo lamula wenze ngawo ujusi. Bathi-ke abantu akasebenzise leli thuba lokutrenda ukuthi-ke azenzele imali ku-Facebook ngokuthi-ke aphoste njalo. Uke wakuzama-ke lokho kodwa-ke manje kubukeka sengathi uyehluleka ngempela. Nganza kwethu silungiswa kanjani lesihlava ngoba-ke kubukeka sengathi siyajwayeleka ukuthi-ke uthole ukuthi umuntu wenza-ke hlampe ividiyo wabeke seyithumela-ke lo akathandana naye bese-ke lo akathandana naye umbone-ke eseyisabalalisa ey'nkundleni zokuxhumana hlampe uma ngabe sekuphele uthando. Kubukeka-ke njengokuba budedengu uma ukuthi into efana nale ayikafiki kuwena, kodwa ngiyazi ukuthi nakhona la kuMaSweti Mina Production bakhona abanye abanamavidiyo ahleli kulabo abake bathandana nabo noma-ke labo abasathandana nabo. Kodwa-ke uthola ukuthi-ke esakho isikhathi asikakafiki. Nganza kwethu ake sihlangane nama-comments sixoxe ngale ndaba ukuthi-ke ubhekana kanjani nesimo esifana nalesi. Wenza kanjani uma ukuthi usalithumelela isoka lakho noma usayithumelela intombi yakho into yakho kodwa-ke manje senahlukana nayo, usufuna ukuthi-ke ayidilite ukuze-ke ingakutrendisi ngelinye ilanga. Kanti-ke uma ngabe sekutrendisa udila kanjani naleyo situation? Asihlangane nama-comments ungakhohlwa ukusubscribe nokulayikha. Ngiyabonga.